Boafo, ayeno ya Jimmy Samuel. Meka say, ayeno papa, ayeno papa. Asa so asa ampa enya asam ketua meka cho se bedin komo abrante ofie friend Nana K maka cho sa high life no de yekurama tel nya asam ketua abrante mete no nyom hwese de osi beto no nyom ne se de osi biya ne niam nam se Nana K mehia so beba program usi ne adi nkomo na Ghana fo so hu ade wo mu ne nyom no eka akoma abrante open live band the power Ghana ha in fact we kura no okoba bi no say na da Djka kakra say ke watweme ya che e wo se me ba na me so mitimi dia ni die ma silver etiefo san so say high life no di okura mu twetwe se butwe na ne nyom title no ye ayie ne beba na ansa kura na me ne na bedi nkomo no mepe so beto nyum bi adi akire na yen kwai ayie ne bembo pia So babe. Hey. Ayeno ya Jimmy Sam. Ye ambusiafo. Ayeno ya Jimmy Sam. Ya Jonsam. Meka say ayeno baba. Ayeno baba. Aji azagro. Ayeno baba. Ayeno baba. Jamaica na benio ayeno baba piao akra piao yay na keri ni mia bema ke foster yes oh ya yako yasi ko chiro ni ando yako yasi dinsa ko tu nsayem sese wo ye nkoja enti abra akua depa yini mame afia tariza batampa abra woto famuno adofo kojanu yedi sunia rewo kojanu biso bema Djka oh nana yanko yey okasamofo no osiabusiafo santri bia to betia ke foster ne biso Nana K omba makuya de boy yako ati yanye ne sa ebeye den abusua ma yensuo num ye ye de ye ko wa ubia ye boy yensa ye ko yase ko kirensa wa akuya di patu na nia satre foforo na eba wosibuoi abusua me kayo se ayene baba ayene baba Abra nyamu wakunu ajabadu na yeni bayo abusua ayeni baba Djka owe kuja wate owe nkuja no kwasem ayeni baba abusua ti enyum ne kakra meba namne na ba be bonko makoya saka me dofu bio aji famie makoya saka me dofu wate makoya sia rewom mabafia rewom arewa famenum makoya saka me dofu bi asa agro nenso ayi no ebeba nyasem keto akra abusua wutie silver ni jedero Nana K memo akwaba yaja na wapumboko de mako akra Nana be microphone kakra mame Nana yakase Nana K awone hwan Nana K on mia chire wase kakra baby ufri ene kwane efa so kra ma obiwura enwum trum kakra okay medin pa de Nana Kwame edin de tum pa ye Kwame akowa asafo hene no wuye ye de meton ti mena na mo na transa awo tepa ye krom pa na boma tepa kura bi ase fro katapi Silver 98.3 FM school akomanim na me ni made ye pa so do for to ne akwatwere yale beta ke menti antwere and ana barwana de me back to Kumasi betra safo
tena ho na me nko school na me yesan ma bro na bushan me yesan Kumasi ya once asio KH asio self pharmacy spend brano no je sem papa keto no friend go Quincy ya e hora na me de mshan box no besi animu ho no na ma yi me de rubber aso na me de me ne maguso wo twam na se ho ayefia na me twa ho ama ti amanfo bebre ni musa na wo yishan obunim bebre ni musa na me yishan na kwabra kwa dubo nyumbi wase masami awrahu o wosikani nue nsam nyina nyame amoakwe mobo eba ne san ene sikani nua na yishan sikani ba say first na kwa kuoti wa desena wa man ba ziziri otia wa desena no kane na kwa kuoti mane ba ene otia na odi dwane ne ba ti na je se akoye se wa na wo so odi utiri famu sanity nti edidi ma na mene minua ma chiri ba ke foster ono so no aye nyum ne bi no se na yanke etiri mom ni yenya wonde no ye emrante adie ne bi ma se be ma me de me ha life one manage ho ti da ko yeto wono ma ne me se ma yanko studio e ko ya no se na se be ne den ma se be ma o se ya te video ba o so ma me yi o tu aseda enti me so ma me yi na beba na ne kan e tipra ho eyi ne beba ne ko studio piso ya ko Silver 98.3 FM studio no wontonso piso beat on e ko record ti wie no o wie nyuma ba ne hu se nyuma no e kama na boy bi so ho na o feature me na abo so sa nyuma ya tundi wo do frame ba no me nyanye ye wie ti di mana me ko me ko we anu afre me na mpese be ma ye bi ma na me ko we anu afre o hene ba yike de me na ye cruise pa o hene ba ene ya me ba akura o so o konkase na me se okay me so me ba na nka wo so ko jano na na wo se kam ko jano so said ma twwa chinti ene de wa man ka beda ne blues dientia me na me twon on say high life for no mo no so because obia somso wo ya esan sa se DJs ne moane ade ntase na abembua yeden aba no wagya to na mimum de menya hu nko ade a me frɛ na waba na ma hye wunkran na ma kyerɛ wo se mo nkosoa na mo nyesan se ade ba kwa ya na me encourage mo ne se me nko ayie bia so wa bra ayie ni ntuye ani ebo high life da hip life da si ebebo hip life a agisa ayie na tu abo no nsia no ne ade na gire ma ha ende na chese ye nyina ya te ase ba sa na nanom atena ase na efunu dampamu kunani tia yikata so de sa tam no ye de modwum ya na de kyekere ye re eno nti ya mebusa me ho se senkanwom sa ka Ghana fonki adi ho abro senka na nampadum nwom ombebo ye senka sa sabrinki adi ho abro pa but esansa nwom nsenti no ene ye da so wo na emum ye hia sa afoforo nso ebeba ba be frafram sansa da bia ye kwa moda ya ambassador mi owa wanti a obeti medie mi obi me nana champomo nana tufuomo ye hia sa afoforo nso ebesa ba be frafram eno nti udwuma wudie ne de nana waya de pa na ye hwe wa abomanim da ben say enche ye we ya be tu abo ayina ba single track mi no na me ba ansa na ye so wadi kan da ba ko ne ye bebe okay nti ansa na bronya nko awie wo besa me ba ko ansa mienu kura anya ba ko mienu mene Collinski ana na nya ko ana menu ya Foster ya de ba ko anu kwara ye wie me se ahina ma me koi bitim kakra chemi ana mate timu kakra chemi ahina ma me koi na bran media me hweno ami huno na nei ko bonto wonfano mo nkawa wonse ko bonto mfano mo nkawa na ajijidi ese wadana da kamu babi oba ubia wonsie no
FM. Once as I see be engine for Piao. Hina ma meko. Sanity. Enyomo ne ba ko a eye Nana K nso ede eba eno no ena ma meko. Nana, ya me busa momo ha life fuyi. Munya shows. Oh, ya di entire nyana sa. See be a yase. Sa eno na meken. Eye shows no munya. Yenyebi. Ende munya pa. Yenyebi pa. Ti ifi ase se obam mu no Ghana afana be na me fan se wa perform wo hoda. Oh, mako afam place. Eho nyina. Mako wanyene bi no ma me na wuye. No frɛ me. Mako. Ana sawinso Sawinso mako. Ana ye side oboma ne ta. Eho de se wudi. Wa konka ho nyina. Wait, I'm going to say last week in Ukraine, I'm free. You know, by my inside the umflo chrono. Refi kakra. What am free by? Now me see here, obi any me. Na papa buy was here. Masa faruku fie. Information where the can now so mo bi ehun say akwa na ba kurom ha. Ti obi e papa mare. Na me kodu fie no. No mo sha say bo me information. But if you aniba. Sa Almost say kurom ayi nkwa na aba ho prophet why fencing or to gospel Kofi Abraham Professor Kofi Abraham ni to mpa mawe o mu say awu ko amba yin semru ni sa small boy eni okoji udini ho mejimidi ba yesi ha life on so de mo ko ba bi sa ya na mo nkakra bi so de mo mfa ni akra ndiza nyenya ni ndiza 98.3 FM. akra no kra na de kakra gu fom akra ba fa kakra gu fom Abgasi bi akra de kakra bi gu fom nana mate na say de make ha life dwom tu adwuman say maka kuma bi na obi a opese oba mu na obeka mo ho no ade afutuo na ade be masa ni pakro afutuo am de be mana say o meka ho na yeso imply for ndo so che bebre o meka ho no ono so obaswa abotere na DJs no so di asem na mo ha life on beka kire wo mo fast finish na say Ghana radio presenters ankasa ya mo de ha life mo de mo nyum koma wo mo no di asem na obeka kire wo mo yesero mo say ya de nyum no bre wo mo o mada woro mo munso maye mo maye o mo bo amrante nyum cha ya de no so ni misa na so ya brante Silver. mo bo ni cha ya de na to so ya brante na wodim emre bi me ko ekura bi ase no mo bo manyum ti duwa na me ma me se onzo mbo nyum se no mu nim me woluma bi ti wo se hwe anyum we akokura bi de boy wonim na akokura bi de boy se woni na eda nwum no mu no na you chire obi se unia ebe ye den pa se nipa no begie di se eye wo eno de no correct ebe ye den pa se nipa no begie di se eye wo Nana K yanhwe onum omadi kan eye adwomtufu am di kan bobobubu onum din emu di hen pa na memfa ne se open asem so wawu so wate ase meka ha life fufui mo mpo masem de omudoso ka bu bidin akora ya tabi pia akora won kwaso ya tabiri janza ye tabiri kuroma agro sa onim I nebra ne me papa panyine ko ye ni wo kura na si o o se fro ho sempo katape ono mo so tabi kurum kurudi wo ho katape ni tabi kurum that's right anti tabi kurum ni eye kuru ho eye kuru ona nana ko chichiri kuru no nana tabi nana ko chichiri ti fro ya tabi mezo fanya ni anikai wakai Ofaya ni anikayo wakai Antoine ani ofaya ni eji ya die free mesemi ya die ya mfangu mi ai ne free ya die ya mfangu mi o ya die free ya hey nana tabi tambia me tunu nyum bia na makai bra me nana
adwo amponsa ewu ye na me ne hia akomadan rooftop na meto saa time na nanya mai em se na oje na home kakra na woni me mpani nsem ne se de misibiti na me na me MC Silver nti 98.3 me je microphone FM. na me yes metoto na Tabi nwom ne kakra akra bia wo didi a ya se hwese na pie by force da bi wo sa kwa wo ye bayfo ade am se me ba be so microphone ba na adwo betro ada na wo ma me kwa do se me no betro nwom za na me ne na Tabi tigina ye e wo rooftop akomadan daddy me chiao rooftop CEO akomadan udru akomadan ya baby e depa you for rooftop na ne me ne me papa na nya asem ketua me wofa tigina mu enwumre ne ye jenkofu ani se ye jenkofu ani papa ana akora me papa ba ko Collinski akora metenso ana masoro akora pia akora enye easy onfa meni agoro menya ye nwuma wase ye ke fasande yike me akoto me de yasim Silver 98.3 FM. what's your friend saying Collinski kukuban wow so mpanyimfo ni bia Collinski oye di passe na ono no kwan be ne fa so amuhia ye akora afero obusa asem meni manantia na njie ya difference anti achoma gogo matratafo matrama mponten kunani aguna machom jamase mambo kumi me kwanfro me framfro owo batani sanye ya meko pia akora unim na me wo woman bi wo a friend kuro ye friends abrepo jansen he ya madam fupa nti wono Ebia nana Tabi otisa wotime mo asem abisa sa wotime mo asem abisa en fan show tiri mo waye ye wodi ne ye bo wotime mo asem
akukwa mpa yisem na na ke nie wane ke